Jadi monggo. Orang mau guru namin itu hina namin. Guru kami sepang bu. Oh gitu Pak, pengantin. Oh, Pengantin. oh. Pengantin turun dulu. Pengantin. Isang kami itu, isang guru. Hina dong guru namin. Iya. Orang lama sahat atau titingaran. Jadi kita suruh bisa pulang sih. Ke depan pengantin, ke depan. Itu dulu. Terutama. Kau sebelah kanan mana? Iya. Gua anak muda. Kami nama kanai anak muda. Jami. Jadi maulatnya mandi Tuhan. Biarin awin yang mulai mandi Tuhan. Iman harap mengurut kita. Guru namin do, ilang namin tu joron itu Tuhan talaga di pagdalo ima pamaso-maso parto sa ite. Nas kitikyon matutu. Bisoma ima mangguru namin pagdalo ng pangalayon arit na do. Tuhami marga si Toha. Kilas nurahan namin abang muda. Kaya udah deh abang muda. Adon, lok di jalo kami. Ima sinako ni Maruntay. Ikutin kami sa hodik asa. Ditikyon asa dadama hina tutu. Ima nagula marga na arin sa ladul hita. Kolo, di jolo hamo kami manituni. Kolo, di puni kami hamo manituro. Guru kami on, kolo di jolo muna, kolo madalo. Jadi, songoni mga muda, nagulagyan namin limang luar natin di maharap ko. Asa sa guru hita. Songoni siap kami ang nilulumina si Tuhan. Okay, manatanga nga Tuhan. Iya. Jadi ya satu semua. Kita di dua. Kita di dua. Hah? Kita di dua. Alana. Di kamu. Yang tentulah orang itu, Allah balas. Kairo, karena mau ditolakkan Allah, kecuali nunggu mau tidak Allah. Malah melakukan nama Muli. Kau, kami tahu. Sebagai yang kalianku. Songono nang dia. Songono. Iki. Kamu tulang kalau bikin marat betul ngomong itu. Saya ada dohamuna menjadi molo apiahana. Manangai sepehamuna dulu. Alai sudah dapat dalur doang. Iya. Sudah dapat dalur doang. Jadi rohani hamuna terus rohani. Nah ini sebenarnya aku sudah lola. Nah saya ada doa mana. Jadi doa ini menurut aku ada terus nanggulau tuh. Nah, ya biar. Ya dan tak turun betul. Yang tadi ini memang nak dipakai semua ni ada. Asa terpikir. Jadi yang kata sih katanya kita. Kami apa dulu? Jadi majalah horor sekolah yang mari duban. Terlebih mari mawah para sidulingan. Nah, memang udah. Na roha memanda fotokan. Terlebih hati di bekam. Las roha nami di nam tauluhun na kaningan. Bere nami doburungan nami manuay moraga nami di nasutoha. Sada burungan kita. Sialan yang mulia di bodar mari ramu. Di matamu alehani. Songor. Domat tubuhna tuke hari hamul bang tubuh hari yang dulu. Ya, memang udah. Sada buru kita apa nasi dulu? Sada buru.
marihamu. Nung nagigulit kamu, somon, tuling ni Uluta Tuhan, saya aku cabar kami di so. Tapi kalau hoax pak, amat tadi bapak mau ada masuk kita. Jalan, tinggal bapak itu mana? Itu tolongnya yo. Amin. Alhamdulillah. Dulu si bayi nalas, abai pertuturan semuanya. Si bayi nahoras. Iya, betul. Di hamu lain amin. Lain pulas ya. Jok aku boleh. Niangkat perkebunan mana boleh. Talagang buong masay ko. Diyan na kaliling ko pilay ko. Doon po, di ko aksaruho na keluarga. Dengan komunikasi kita. Saya boleh. Taroni, urunan yung kecil. Dabay mas mahulay. Aduh, kalau tubuh-tubuh ni lubuk. Aduh, hati ni na tubuh-tubuh ni lubuk. Nang forma dua mahulay ko yung mga kasaluho na keluarga. Pato buto ko pa ako. Nang namar kini, tu namar nomo. Manolong yung bunay. Di ba sila ko ito kulay na doon, na. Ito ang siya boto dito pangkawa namin. Akay boto. Yun. Aka. Dari na. Sa doon sa akin. So, tundian mo kamu. Apara si Doli. Grabe, no? Sa doon sa akin tadi kami. Apara bunga, malaw, namacalo, di mas uguli ni Dolo tao. Nang dapat jabat kami. Di mo may rehasyan. Nang di hukuro. Dari na. Mulu di Junani ho itu bermalam. Dan terus itu mulu di Junani. Ini benar pun pertandingan. Si bayi duduk tuh kami alam musibah itu apa nasi dulu. Ya, sotum sega koro iba gasnan. Mugoto ho di Medan. Kami di Medan. Suku berekor. Manang dia sobot suku berekor. Roh tuh ya udah. Naburuga, naksong-song ni Hubere. Kala na boto holo tulak sa lili mo. Buha makahomi tulak marunong po kamu sa luna berek po. Kamu maraw makaberek po na sa rumpa. Nang maripan namin daw. Uli sa saklangan sa ato, mo siya puda. Nang maripan namin. Nasa tolak ni rohanani ubay kami. Nene namin tuha mo na bereda. Sa itibo mahuli di dadon. Bere, mga tulor. Pinatiko ko yung rumah ito binitabihan. Kuya ho mga kaberero ho. Urkon saya gusi mana mga parsaulian. Ano mga kabit na dyan yung mga dakan yung madulang pajuruhan ni Rere. Kung kinatulang do manang nasa dia pinere ko nangalap boro. Namerida yung mabilang sa solo masaha huwag tayo ni Higaras. Saat kita bangun, jangan saya soras-soras. Tuhan mo na dumatuhuna mili sa tindi tambay madama so na manguluti di pagkateo. Ay naroon siguro very ordinary bude. So na di hubungan siya. Isol kung jalo hati do siya sinamong nagulegi na pinasahat mo makakabit na magnabatang ng isyarok pitulanong si Sedeburo mahami di huburo siya. Yan, kung igulo namin ito, huburo si Tuhan. Alay mo di igulo namin, puro malawalo ho kumanda. Muro anong nasulit, pipiran mo ito katakanit ko lang, pitulanong. Kang iluwas ko ng malo. Alay ating buhaan. So ito kung pagdulong ng ano ito si Tuhan na, Tuhan yung pagdulong magkimenero. Di ba, pula natin ito sa pagkutero, magtuhukay pera na siya. Asaiwan kutulero. Na iniulimon, burong si Tuhan. Alay yung ihanyo, burong tulang mo. Burong na, burong na tiyan, hukay kaya mo ipotonggoy margulang-gulang, managsabihan mo yung meron naman ang burong, tonggoy-burong ito lang. So, lima, kalau kata pasok ng mga bebe, so pwede masakal na ito halin. Wah, alam ko yan. Kung sige madadalo, at sa lang kita.
Tarusin namin. Asa magsalangan tayo ko ako din namin. Ito na tarusin. Tadi acara Titi Maraguk antara keluarga Sitohang dan Xiaoming. Kamu juga apa perlu? Kalau telah. Jadi di hamu helan nanti, anak raja di guru nanti. Buat kamu coba kuisi, buat kamu coba kuison. Lah alanan mangulo sinamo.